سهر ناز دلی عاشق ندارد طاقتی ناز دلی عاشق ندارد طاقتی ناز هر روز شبا ناز سهر ناز دلی عاشق ندارد طاقتی ناز دلی عاشق ندارد طاقتی ناز گلیا بلبلیا بابانی جنو مربوسا دادم دیگرانی گلیا بلبلیا بابانی جنو مربوسا دادم دیگرانی چین روز تو با من چند بوسم دیده من باشمی از دیگرانی من باشمی از دیگرانی شب آماز سهر ناز سهر ناز دلی عاشق ندارد طاقتی ناز دلی عاشق ندارد طاقتی ناز هر روز شب آماز سهر ناز دلی عاشق ندارد طاقتی ناز دلی عاشق ندارد طاقتی ناز Değerli konuklar, her birinizi hoş gördük bu muhteşem gecede. Добрый вечер, дамы и господа, дорогие наши гости. Мне очень приятно видеть всех вас в этом добром празднике. Дорогие друзья, как всем известно, сегодня день rождения нашей принцессы Aişi. Əziz qonaqlarımız, hər birinizə artıq bu gecəmizin səbəbkarı bəllidir. Bugün bizim mələyimiz Aişə balamızın bir yaşı tamam olur. Odur ki, sizlerden rica edeceğim, güzel balamızı onun valideynlerine karşılarken gürültülü alkışlarımızı onlardan esirgemeyin. Ama ilk önce isterdim özünüzü bir gürültülü alkışlarla alkışlayın. Сами себя аплодируйте, друзья, хотя бы. Узнать, как у вас настроение. Ve böylelikle dostlar karşılayak gecemizin en güzel ulduzu Ayşe balamız gelir dostlar. Друзья, итак, встречаем нашу принцессу Аишу. Конечно же, с родителями вместе. Бурные аплодисменты, браво! Ай, машаллах! Друзья, громко и радостно встречаем главных героев нашего вечера! Наша принцесса Аиша и ее родители Бабур и Махлио. Браво! Ай, машаллах! Ай, иншаллах! Alkışlar gelsin dostlar, бурные аплодисменты в честь нашей принцессы. Браво! Аиша! Allah mübarek eylesin. Ay maşallah.
нашу принцессу Аишу. С днем рождения! Браво! Все баламızın doğum günü mübarek olsun. Farona Muhtaret, Buzla, birinci boy. Bir daha. Muhteşem alkış seslendirin dostlar. Друзья, еще раз прошу вас, бурными аплодисментами аплодируем нашу принцессу. Браво! С dнем rождения, Aisha. Ve tabii ki dostlar bugün hakikaten çok hoşbəxt bir gündür, hoşbəxt bir gecədir. Değerli balamızın, güzel balamızın doğum günüdür. Ümumiyyətlə bugünkü gündə, bugün bu güzel geceye təşrif buyuran bütün değerli qonaqlarımızı salamlayırıq, hoş gəlmişsiniz. Добро пожаловать, дорогие друзья, дамы и господа. Her zaman qədəmləriniz bax bu cür gözəl günlərə açılsın bugün. Bizim gözəl balamızın doğum günündə sizləri görmək bizlər üçün şərəfdir və təbii ki, değerli Batur Bey və Baxliyo xanım sizləri də təbrik edirik. Дорогие Батур и Бахлио, вас также поздравляем, желаем вам крепкого здоровья. Поздравляем нашу малышку, pускай она растет здоровым. Ve tabii ki dostlar bugün bizim değerli babalarımız Batır Bey, İlhom Bey, eləcə də nənələr, değerli Odina Hanım ve Alfiye Hanım. Gözleriniz aydın olsun deyirik. Allah mübarek eləsin bu güzel günümüzü. Palet Fruits. Night becomes the dawn to prove that love goes on. It's written in the stars and in my heart of hearts. With you is where I still belong. Through every page we turn, each lesson that we learn will finally set us free or bring us to our knees. And love is right and never wrong. We know we can say we gave it all. We gave it all for love. Each step of the way, we gave our Шоу Palet Fruits, друзья. we gave it all for love. All for love. In silent prayers I pray, words could never say. To reach into your heart, no matter where you are, I promise we will find a way to walk the road we know, the road that leads us home. A million dreams I've dreamed, and everyone I've seen, the face of you and you alone. We know we can say we gave it all. We gave it all for love. Each step of the way, we gave our soul. We gave it all for love. We gave it all for love. A lifetime goes by so fast, for the secrets that remain. So the future becomes the past. When I hold you again, when I hold you forever. Silent prayers I pray, words could never say. To reach you through the dark, reach deep into your heart. Promise we will find a way. And night becomes the dawn to prove that love goes on. Every page we turn, each lesson
us to our knees. When love is right and never wrong, and we give it all for love. Oh, yeah. Браво! Шоу «Балет Фрутс». Спасибо вам, девочки. Спасибо за прекрасные tansı. Teşekkür ederik. Ve tabii ki güzel gecemiz devam ediyor değerli dostlar. Продолжаем наш прекрасный вечер. Değerli valilerimizin gözleri aydın olsun. Değerli babalar, değerli analar, gözleriniz aydın olsun. Allah mübarek eylesin. Gelsin kurbanımız gibi. Ay maşallah. Hey. Bravo. Hadi. Hey, arkadaşlar.
Bravo, eşlik olsun. Alkışlar gelsin достар. Бурные аплодисменты еще раз в честь нашей принцессы Аиша. Но сегодня очень прекрасный, очень счастливый день в вашей жизни. И, конечно же, поздравляем наших бабушек тоже. Одина Апа и Альфия Апа, приветствую вас. Добро пожаловать, добрый вечер. Прошу вас, не надо волноваться. Хочу, чтобы вы от всей души поздравили нашу Аишу и, конечно же, поприветствовали наших дорогих гостей. Добро пожаловать. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Bugun qizimiz hurmatli Xon Boboquz Boburjon bilan nabiramiz Ayshaxonni ish ko'rishdi. Hammalaringizga, oilalaringizga shunday uchun to'ylar bo'lsin, hamma nabiralar ko'rsin, nabiralar ko'rsin. Xush kelibsizlar deymiz. Shular baxtli bo'lsin. Bir-birov bilan Ayshajonim ben yüzge kırsın, öpmüşlü olsun, öz uğurlu topsun. Buraya bana Boğurcan, Mahmurcan, buraya bir üstünden kıymetler, arkadaşına nasip etsen, markabası olursa, şuran doyum yaşı küllerini kurup, fakirlansın hanım. Bize fakirlan verirler. Ağzı sözü kudamız görüyor. Внучку с годовщины. Желаем счастья, здоровья, успехов во всем в жизни. Внучки свои счастья, благодарного детского счастья, чтобы не болело, не кашляло. Всегда радовало родителей, бабушек, дедушек. С праздником внучек. Assalomu alaykum, mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bu yaxshi niyat bilan bugun qizimiz Salomni nom qo'yamiz. Musulmonchilikka bo'lgan xonani orzusini bizga Salomni nom qilish. Ikkinchi qizimni ham orzusini, yaxshi niyatlarni qoldirib deb niyat qilaman. Nabiram Aysha qizim tug'ilgan kun muborak bo'lsin, bizga kelsin. Baxtiga ota-onasini baxtiga sog'-salomat bo'lsin. Kelasi yil mana shu paytlarga ikkizaklarni ato etib, Muhammadlar ko'payib, judayam yaxshi niyatlar va sunnatlar qilishni nasib etsin. Xush kelibsizlar aziz. Salavanlarınız mübarek olsun. Baxtli bo'linglar. Sizlar ham Aysha qizimga mana shunday salavanlar qilish nasib etsin. Aziz dinler, gözleriniz aydın olsun. Allah mübarek eylesin, дорогие родители. Еще раз поздравляем вас, желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. И, конечно же, будем со всеми танцевать, никто никуда не уходит. И, дорогие гости, дорогие родственники, самые близкие друзья, приглашаем всех на танцпол и будем с именинницей вместе танцевать. Bir daha gözleriniz aydın olsun. İnşallah büyük oyunda bak böyle hayır dualar verirsiniz. Bir daha dedik, Allah mübarek eylesin, gelsin güzel musikilerimiz. Ve tabii ki değerli musikicilerimiz, bizim değerli dostlarımız, güzel müğennimiz Alişer, salamlayıram, hoş gelmişsen, sefa getirmişsen ve tabii ki bizim dostumuz Cesurcan. Приветствую тебя тоже и прошу вас, прекрасные танцы, прекрасные песни от вас, а от наших дорогих гостей прекрасные танцы. Gelsin güzel musikilerimiz, değerli konaklarımızın şerefine ve bir daha Ayşe balamızı tebrik edirik. Hep de valideynlerimizin gözleri aydın olsun. Hey aman ey aman ey aman ey aman Asinem dinem ayem bir kesin gülüftanım Gülüftanım aman
seline Faslı bakhav istemem bulbul olmasa Gülzar seline ben olmasayım Hey beni dağlar Korlu güler korsuz olmaz Yiğit başı on bilsem Bağlı veren onsuz ölmez aman ey aman Hadi canım hadi Bah, bah, bah. Sebep konuşumun Ya o karışık varsın Neyse bakan olsun Ya bir hayta kalsın Neyse şemen zaten geylalayı gülmarsın Söyle bana insana Kimle sever yarsan Kara göz buy buy Kara göz buy buy Kara göz kalbere Söyle bana insan Yerine sever yarsan Kara göz boy boy Kara göz boy boy Kara göz boy boy Kara göz boy boy Maşallah Kara göz
Ишколсум. Дорогие гости, позвольте мне от лица наших дорогих родителей, от имени нашего дорогого дяди Батыра и Ильхама поблагодарить вас за то, что откликнулись на приглашение и этот замечательный день решили провести с нами. Еще раз поздравляем нашу принцессу Аиша с днем рождения тебя ve dostlar gecemizin devamında isterdim bizim değerli aksakalımız Hakim Bey. Наш дорогой аксакал Хаким Бей, я приветствую вас, добро пожаловать. Хотел бы пригласить вас на сцену. Наш дорогой дядя Ильхам попросил, чтобы сперва услышать от вас самые прекрасные, самые заветные пожелания в честь нашей принцессы. Добро пожаловать. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Mana bugun qudamiz qudalarning, nabiralarning tug'ilgani ekan. O'sha uzoq umr tilaymiz. Baxtli taqdir bo'lsin, o'ylarim. Hamma vaqt to'g'ri bo'lsin. O'g'lim katta to'ylarga nasib etsa, o'sha xonaga bizani yetkazishda qatnashadi. Rahmat. Я хотел бы пригласить на сцену руководителя узбекской диаспоры в городе Екатеринбург Обида Шакировича. Дорогой Обид Шакирович, приветствую вас, добро пожаловать. Gözleriniz aydın olsun, hoş geldiniz. Bütün meclislerde sizlerle görüşüyü her zaman ve her zaman fəxr etmişik ki Azərbaycanın yanında Özbek kardeşleri olur. Özbekistan her zaman bize öz dəstəyini əsirgəməyib. Bütün tədbirlərimizdə, bütün xeyir işlərimizdə siz de bizim yanımızdasınız. Sizi görməyən üçün çox şadam. Rad edəcəyiz. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, Muhammed dost olsan yanındadır dedi. Mana bugün quvonchli voqeamizning, quvonchli kunimizning sababchisi nevaramiz Oysha xola. Men boya olib kelayotganda bilmayman. Kel oyi. Kelma. Kelma qarangki. Nevarachani qarasam yüzü bor, Muhammad'ın yoshida yuzida. Ben burada kelmem bu. Babası tortadi, nevarada. Ya onasi tortadi, otasi tortadi. Yüzü ming bor uzra. Muhammadga avvalambor shu nevaralarni kinoya turmushga chiqarishdi, uylantirishdi, nasibsi. Mana bugungi Rossiya Federatsiyasining Yekaterinburg shahridagi eng katta konservatorlar. Endi 5 ta o'sha yerda bo'lsa, endi bilasizlar, mana Moskvada bo'lsa kerak. Avvalambor Muhammadga Buxoroni Amerikadan yaxshi bilishadi. Jizzaxdan siz tanimaydi. Buxorodan bilsa, voy, good Buxoro dedi. Men sizga shukr qilaman-da. Lekin Buxorolik yevrolar Amerikada borgan Buxorolikni uyga mehmonga qo'ydiradi. Jizzaxdan olib kelmasa kerak. Demoqchimanki, Buxoro bundan qaraganda avliyolar yurti. Bahodir Naqshbandiy, hatto Ibn Sino ham tug'ilgan. Amin Buxoriy ham shunda tug'ilgan, Samarqandda majmuh maqbarasi bor. Demoqchimanki, Buxoroliklarning ko'ngli keng, ko'ngli daryo. Endi bir bu kishini jahli chiqib tursa, Buxoro ularga ilmiy darajada albatta puli bor ekan. Mana shu shevalarni hech tashlamaydi. Faqat yuzlaringdan Buxoroliklar kulgu arimasin. Daraga tursa, ya переведу. Muhammadga из Бухары. Бухарцы в Америке. Бродвей хорошо знает, оказывается. И я желаю, что каждому бухарцу бешктой коломенный свадьбу здесь проходил. И еще раз очень спасибо хозяевам этого заведения. Багаж! Я в это заведение частенько бываю, я вам не могу, как бы. Тут наших братьев встречаете как всегда. Я школьно курсаю. Лухамага, каждый вечер здесь будет. Уйлянешь, а мне баку, да? Еще раз всем спасибо, что пришли и слушали нас. Лухамага, вам крепкого здоровья. Вы еще джигите, еще. Смотрите. Да, 100 раз. Золотая флаг будем играть. Рахмат, салам алейкум. Обида, спасибо вам большое, дай Бог вам здоровья. Я сегодня от всей души говорю, что сегодня, что вы с нами
İlham Eke, gözleriniz aydın olsun. Allah mübarek eləsin, Allah hoş günler nasip eləsin, can sağlığı. İnşallah, hele nece deyirsiniz o kızıl toyunuzu qeyd eləyək. Zолотой свадьбу будем вместе отмечать. Обидеке, будете танцевать или позже? Ладно. Тогда позже будем танцевать. Ve tabii ki dostlar, her bir valideynlerin, her bir atanın, her bir ananın en hoşbəxt günüdür ki, övladının ilk ad gününü, ilk yaşını qeyd edir ve tabii ki bu günleri bizim değerli valideynlerimiz çok hoşbəxtdirlər, çok heyecanlıdırlar çünkü Ayşe balamızın ilk doğum günüdür. Еще раз поздравляем нашу принцессу Аишу. Ve gecemizin devamında İlham Eke'nin ricasıyla Hafiz Əli, Hafiz Bey bugün Tagil şəhərindən bu güzel gecemize təşrif buyurun. Hafiz Bey hoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz, gələn ayaqlarınız var olsun. Ama bildiğime göre artık şu Yekaterinburg'dan sizde Tagil yaddan çıktı. Tagil'den maşallah çok qonaqlarımız var. Bizim doğma şəhərimizdir. Siz de hoş gəlmişsiniz, gözleriniz aydın olsun. Her zaman qədəmləriniz baxdıcı hoş günlərə, hoş məkanlara açılsın. Buyurun, hoş geldiniz. Bütün buraları salamlayıyorum. Своих родительских дух, родителям, дочери были на свадьбу в Бешиктое, повысят Бешиктое. Дай Бог, что нам повезло, присутствовали на большой свадьбе, значит, дай Бог, родителям обоим здоровья, благополучия, и что в жизни принесет радость и успешность. Чисто по-бухарски. Всех просим потанцевать.
Желаем тебе удачи. Дай Бог, чтобы узбекская свадьба была. İnşallah bugün vesiyle olacak на свадьбе. Ve değerli dostlar, gecemizin devamında bizim Ali şehrinden daha bir dostumuz var. Я бы хотел пригласить на сцену нашего уважаемого врача, стоматолог, наш друг, наш брат. Дядя Дима, Улугбекенко, приветствую вас. Добро пожаловать. Хотим услышать от вас то же самое яркие, самые прекрасные поздравления в честь нашей принцессы. Добро пожаловать в нашу семью. Постоянно я к тебе еду. Вот сегодня ты у нас в гостях. Рад увидеть тебя. Пожалуйста. Ничего пожелаю. Растите большое, не болейте. Sizga Qo'shqorov katta rahmat. Shular hammani davrada yig'moqdan uchun vaqt beradi, nasib so'raylik. Nima niyatda biz o'tamiz, niyatiga yetsin. Rahmat amalingizga. Ulug'bek еще раз спасибо. Teşekkür ederim. Çok sağ olun ve güzel musikiler gelsin. Değerli kulaklarımızın şerefine. Aslan kardeşimiz orada yerleşir. Aslan Bey. Добрый вечер. Рад поприветствовать вас тоже. Ассаламу алейкум. Добро пожаловать. Давайте вы тоже поздравляйте нашу принцессу. А я хочу, чтобы вот там наши матеря, наши сестры сидят. Прошу вас, я понимаю, что наши блюда очень вкусные, но надо еще танцевать, чтобы лишние калории ушли от нас. Еще раз добро пожаловать. Ассаламу алейкум, братья, сестры. Я хочу пожелать дорогую внучку, дай Аллах здоровья, чтобы она выросла на правильном пути, на пути ислама, чтобы все время она смотрела вас, и чтобы вы жили вместе 100 лет. Дай Аллах здоровья, Духовника за все. На самом деле, можно сутками говорить об этой семье. Семья, она непростая, очень хорошая, благополучная.
На самом деле я рад, что вот нашему знакомству и вот это братство, чтобы до конца нашей смерти она шла. Дай Аллах здоровья, Афа Эльфие. Всем большое спасибо, Катар Ахмад, за все. И лучше, чтобы тоже она росла, жила 100 лет от души. Спасибо большое. Teşekkür ederim ve gelsin güzel musikilerimiz çok rica ederim. Değerli hanımlarımız ve değerli beylerimiz, дорогие гости, очень прошу вас, приглашаю всех на танцпол.
طلبlarıyla bir an. Thank you.
Встречаем наших новых молодоженов, пожалуйста. Друзья, бурные аплодисменты в честь наших молодоженов Абдулазиз и Шабо. Встречаем! Приветствие от наших молодоженов. Наших дорогих друзей, да, Табики, Абдулла Гаеда, Шарифа Хану. Тетя Шарифа, дядя Абдулла, поздравляю вас
Желаю вам тоже крепкого здоровья. Дай Бог, чтобы в вашем доме вот всегда были вот такие торжества. Дядя Абдулла, если хотите поздравить, можете поздравить тоже нашу маленькую принцессу. Давайте. Добро пожаловать, рад видеть вас в этом прекрасном вечере. Давно не виделись, хотя я тоже с Тагила, но давно вас не вижу. Еще раз поздравляю вас также. Но вы сперва покидали нас, потом мы вас. Добро пожаловать. Assalomu alaykum, bo'layapsizlar, mehmonlar. Kelibsizlar, akamning qizlarini beshik to'ylariga. Ana shunaqa beshik to'ylar hammaga nasib qilsin. Bu mayda chaqaloqimiz yuzga Ayshaxon yuzga kirsin. Bobo bibisiga yordamchi bo'lsin. Ota-onasiga yordamchi bo'lsin. Vaqt to'ylagan Xudo bizlarga yetkazsin. Hammamiz yetkazsin shu yerga o'tirganlar. Xush kelibsizlar. Bu xonadonga doim baxt tilayman. Mehmonlar, mana bu qizimiz Mahliyoxonni, qizimizni Oyshaxonni tug'ilgan kunini jo'ytiribmiz. Mana bu talabamizga maqsadimiz. Shu fursatdan foydalanib, shu oilaga baxt, saodat, mana tug'ilgan Alfiyaxonga, Ilhom akaga, hammalariga baxt, saodat tilayman. Yoshlar baxtli bo'lsinlar. Mana shunday hamma vaqt iloh bo'lib bundan ham ko'proq farzandlar ko'rsinlar iloyim. Hammalari mana yana Maysara qizimiz bobini ham keladi iloyim tezroq birgalashib mana shunday xursand deb o'tkazaylik. Chiroyli qizimiz bor Maysara. Kelinglar. Rahmat tabrik uchun Abdulazizjon, Shabonxon, to'ylaringizga yog'iding ukajon, sizlar baxtli bo'linglar. Alloh mustahkam baxt etgan bo'lsin. O'sha hayotdan bo'linglar. Kelasi yil Abdulazizjon bilan Shabonxonning farzandlariga beshik to'ylar ham etish nasib etsin iloyim. Baxtli bo'linglar Shabonjon, baxtli bo'ling. Abdulazizjon, xush kelibsizlar. Baxtli bo'ling. Спасибо вам за прекрасное поздравление, дядя Абдулла. Еще раз поздравляю вашу дочку тоже, от имени моих родителей тоже. Ve tabii ki güzel gecemiz devam ediyor. Gecemizin devamında bir daha isterdim Alişer kardeşimden rica edeyim. Güzel musiki çelengi seslensin ve gecemizin devamında bütün hanımlarımız, güzel hanımlarımız buyursunlar. Dünyanın en güzel hanımları, Türk hanımlarıdır. İnşallah. Buyursun bütün hanımlar. Ey maşallah. Sıdıka kalkan bir ben de üstüne dide, ben de üstüne dide. Yüzler kafaya, yaptım şununda dide, yaptım şununda dide. Derbozu mehrane, Allah'ın yavresine, Allah'ın yavresine. Ondan geçala mera, onları çiğne çiğne, onları çiğne çiğne.
صدا فریم ای ماهی کشور راست بابا قربانی خودت من لاکی ماهی راست صدا و کارم دامن ای ماهی من راست در جمعی خوبی رویان از که تو سرور راست بیزی بندر آید اینجا میگم کشیده اینجا میگم کشیده بیزی بندر آید اینجا میگم کشیده اینجا میگم کشیده در باقی ایرانه اما میگم رسیده اما میگم رسیده من کشانم ایره اونها رو چیده چیده اونها رو چیده چیده دشت کنانم یه بیارم ندارم
Салам алейкум, счастьем окрыленные, людские благородные сердца. Салам алейкум, братья, сын душевцы, салам тебе, Талуй, Карачай, салам тебе, дружное сердце, салам алейкум, весь Английский край. Край братьям, любимым, воздух чистый, Talabalarga binoan
Jornada, ajoelho-me, siga-se a